aing bukan anak buah rahasia ini mah. Rahasia. Pusat. Tuh lihat tuh. Bener kan? Bercanda, aduh. Tidak masih hitam. Gawat, Ima, aduh. Emang nggak panas nih. Kan, ketinggali kemana? Si Hideng main belakang. Main belakang kumaha? Jadilah main belakang. Atuh jeung si Hideng si Ida bobogohan kitu kajung. Oh jadi gitu nyana. Nih non nusuk aing ti tukang. Iya. Sata si Wes ontoloh amat tuh budaknya. Cicing-cicing. Dia kasih bager itu bohong, bul. Oh gitu. Jadi cicing-cicing ngadegetan si Ida di tukangan aing. Heeh. Bangsat doang tuh si ontoloh. Lagian dipercaya bae sih jelema Hideng. Iya tepan aing dihareupeun mah bager. Emang orangnya nyaho. Hanya cuma rekayasa, Bos. Gitu tah budaknya. Ya iya. Nah, coba teangan di mana nya ayeuna? Tayangan be ku sorangan. Tidak. Non put. Bener kok. Bener naon maksudnya? Eta jeung si Wes. Jeung si Wes. Maksudnya naon sih teu ngarti? Jujur berarti tidak. Iya, tapi naon jeung si Wes? Tidak kan teu ngarti. Bohong baik. Ih, beneran. Maksudnya jeung si Wes emang kenaon kan tidak biasa baik. Wah, Serius, kamarinya masalah kelempang tanya. oh eta sampai Mang Panjul marah teh naon sih? Emang Mang Panjul tuh kebiasaan baper gimana? Tidak biasa baik cuma ke warung. Terus marah teh kata ibu Mang Panjul. Marah nama si kasih Hideng, si Wes. Kok tuh maunya? Ember, kebiasaan. Saya emang daek ke jeung jelema teu nampak. Ih. Ih. Putri kok naon? Tidak kunaon. Tadi Putri ngomong penampakan teh ya. Terus Putri? Ngeukeun tidak. Dasar cengok. Nah, Put, kurang ngobrol emang tahu Putri. aus kunaon emang? Sang ke warung yuk, jajan yuk. Tidak emang boga duit, pendek jajan ke warung segala. Gitu. Terus kumaha? Ayo. Bisa ya kiraan? Duit, apa? Gampang, tenang lah. Ayo. Bantuan. Jangan si Wes. Ih, lah. Pan si Wes mah Hideng hesen yang anak teh kajeul. Pan aing mah geulis. Ayo tewe. OTW si diuk di dia kumaha sih? Capek. Ajeuna ka mana geus diuk dinya? Capek lah ngaso ih, meuli-meulikeun es atuh. Boga duit meuli es. Kalangsak. Kurakan ekonomi bae bujang duda toh. Geus diuk heula di dieu. Ajeuna naon mun si diuk? Istirahat. Capek. Aus deh. Meuli atuh meuli es nginum aus mah. Oh, itu boga duit sorangan mah. Si Wes teangan si Wes. Bawel siang ngomong baik. Penta duitna. Pinter. Tapi gimana sih dia ngomong? Toh justru hesen yang anak-anak teh kajeuleu. Tuh bocah lagi pada ngomongin apaan ya? Seru amat kelihatannya. Gua samperin ah. Woi, lo pada ngapain sih? Ngobrolnya Biasa. seru amat kelihatannya. Gua ikutan. Kemana? Ikutan kemana? Ngobrol di sini. Habis itu tadi pada bercanda-bercanda aja. Ngomongin apaan? Keur ngobrolkeun si Wes. Emang apa sih Wes? Masalah kemarin si Wes anu nyekelan si Daleun meni mesra anu kamari mas teu inget. Nah, justru itu. Kemarin gua nyamperin, sampai begini, pegangannya begini. Nggak bisa gua bayangin dah. Si Ida sama si Wes tuh kayak gimana. Kayaknya gua pikir sekarang nih, si Ida lagi sama si Wes. Jadah tuh budaknya. Dasar emang teh si Wes tah.
Ah, Lohot bener. lu mah ketinggalan. Kalah cepat sama si Uwes. Wah, nih nusuk aing tim tukangnya. Ngejerok lah. Deg-degan. Parusing aing ya. Dari belakang bukan dari sini. Nusuknya dari belakang. Parah. Ya Pusing, bukan Kak. pan jantung aing menyebak ke deg-degan mesin Goblok tahu. emang tas si Wes tah. Ontol lohot teh budak tah. Aing mau jadi anak buah aing nusuk aing ti tukang. Udah habisin aja si Uwes ini, cariin. Iya, makanya gua nungguin di sini nyariin dia dari kemarin. Lu mah bukan nyariin, nungguin di sini mah. Ke sono tuh sama ini nih, si Ai nih. Capek dia, udah capek. Aus katanya pengen minum. Beliin atuh sama lu modalin. Gua nggak ada duit. Atau pantesan si Udah Ida nggak rengsek, mau sama lu, nggak ada duitnya ini, milik si Uwes. Oh, iya. Ah, benar-benar lu mah. Oh, iya. Lu duit dong. Awalnya kudu duitnya. Atuh iya, nggak cukup. Sama perasaan doang mah, sama cinta. Kalau aing gawe lah dengan duit, bungkus si Ida. Udah mendingan bungkus aja si Idanya. Bisa gitu, si Uwes lain yang kepanggil. Lu jangan ngagetin dong, kau kayak gitu. Si Uwes, gua penasaran, gua pengen ketemu si Uwes. Ya udah cariin. Ngalunjak emang teh budak teh. Biasa be ngomong terus virus congornas ya. Bungkus sudah sekalian gara-gara si Uwesnya. Uwes. Ya enggak sayu lupa. Kemana? Ah, kemana aja cariin, ayo. Ayo jangan si Uwes, ngalunjak teh budak. Si Panjul kemana ya? Sial, si Panjul tangannya seamat. Kemana ya? Put, tuh si Uwes. Kunaon nomor si Uwes? Eta anu tadi dimaksud teh Ida ngajajanan urang. Ndau. Wes, Nanti enggak. biasa teh. Kan jeule. Terus salah. Kan jeule si Wes pakai sweater bareng. Si Uwes gantengnya, pantesan. Wes. Ida ngagero. Apa sih? Wes jajan yuk ke warung. Lu tahu? Yang jajan beli es. Ini si Putri. Bagus ayo. Ayo. Tuh kan bener. Tuh lihat tuh. Bener kan? Bercanda aduh. Tidak masih hitam. Kawat Ima aduh. Emang nggak panas nih. Hati. Brengsek ke si Uwesnya. Ayo, santai. Tangan. Nah, lihat sama lu tuh. Bercanda jasa ya. Wes. Di pagawean saya kieu nusuk aing ti tukang. Nusuk kumaha sia? Eta saya duaan we jeung si Ida. Kayak heula. Tanya beres sih tuh. Teu percaya aing tuh si Mait jeung si Ai. Sia, kade-kade itu duaan segala, makan nasi padang segala duaan si Ida. Tadi nyerang beli es. Ngaku. Udah Jul, habisin aja lah. Wah, emang saruana sih ya. KBG udah bisa dipercaya. Nyok itu aing teh aing boga anak buah cara sia. Nusuk doang Ajar. di tukang. Ayo, habisin aja Jul. Ulak. Sih aing mah geus teh hayang aing boga anak buah cara sia ieu mah. Rahasia ieu mah. Anak buah cara sia ieu mah. Cara sia ieu mah. Bang Panjul. Woi, Naon sia geuran aing? Geus teh aing boga anak buah cara sia. woi, iya sudah usah tinggalin. Woi. Rahasia. Pusat. 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 Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Action. Kedengannya si kunyuk air. Action. Bungkus baik si Ida, ku duit. Yang bawa duit mas ya. Teu bisa kitu, si Uwes kudu tangan. Kudu Angges. pilih pelajaran teh budak teh ngalunjak ka aing. Angges. Kedeng. Si Aing ngomong. Atuh Puput nanya,
Emang ayah naon jeung si Uwes? Teu naon, kadang aing bingung kan. Action. Udah bungkus aja mendingan. Teu bisa kitu. Jangan. Teh angan heula kok si kaharupun kamera tah kaharupun. Oke, action. Action. Nah, itu tas Action. bangsat. Malangkeuna.